Sanibonani bafethu, ngithi nje ake ngidlulise uthando lwami enginalo ngane. Ngiyanithembisa futhi ukuthi zonke izinto zaka spiritual ningaphumi. Ngiyanithembisa futhi ukuthi zonke izinto zaka spiritual enobe nifuna ukuzi understanda imino wavuma ngesikhathi ngimukela ipower, ngesikhathi ngithatha ingqinamba ngale yaminyaka nginqoba wonke ama level. Ngathembisa into eyi1 ukuthi ngiyobamela abantu, ngathembisa into eyi1 ukuthi ukuze ngimele abantu bameleke kufuna ngingameli laba abaphilayo, kumele ngimele amadlozi alabantu abaphilayo. Lapho ukhona ekhaya ngicela ungenzele kube lula, ukuze kube lula ukunqoba. Ngicela wena ungihloniphele idlozi lakho, then ngoba mina ngiyazi ukuthi idlozi lakho liyakulwela, ngiyazi ukuthi idlozi lakho lihamba nawe, ngiyazi ukuthi mawuye emsebenzini idlozi lakho linawe. Kepha inkinga kuyenzeka ungazwani nomuntu naye onedlozi lakhe, bese kushiyana ngokuthi ubani umuntu okukholelwa kwidlozi lakhe, nomuntu osupport idlozi lakhe, nomuntu ongawenzi amaphutha azocompromise idlozi lakhe. Mina ke ngithi kuwena mfethu, since ukwazi ukungilalela kade waba nami, ubile nami during difficulties time, ngicela ukukuthembisa ukuthi nami I will support. Now you've been with me during a difficult time, and nami I promise to be with you and support and back you up. Mina ke mangabe ngithe ngiyakusupporta, angisupport wena, ngisupporta leli dlozi lakho elihamba nawe. Ngoba indaba yethu ayikho kathi, indaba yethu ingaba phansi bethu, because abaphansi bakwazi ukubona izinto thina esingaziboni. As long as la ukhona mfethu uzobahlonipha abaphansi, abaphansi they will play their role, nawe you must play your role to support abaphansi. Kumele nibe ne understanding to each other. Wazi ukuthi iyiphi role edlalwa abaphansi empilweni yakho, iyiphi role edlalwa wena empilweni yabaphansi. That is why kunento yokuthandaza, that is why kunento yokuhlaba, that is why kunento yokucela. Abaphansi bafuna ukuzwa ngawe, bese kuthi wena ufuna abaphansi bayikhombe indlela osuyicelile. Wena uyacela bese abaphansi bayayikhomba indlela. Lapho akufanele bafethu sigcine like sibe contradicted, ukuthi singazi ukuthi iyiphi role yakho, iyiphi role yaphansi. Kufana nasemsebenzini, siyayazi irole ye-management, siyayazi irole ye-staff. I-staff asenza waso, abaphathi abenza umsebenzi, but between i-staff nabaphathi akube khona ukuxhumana, kube khona i-understanding, then i-production izokwazi ukuhamba kalula, then ama-clients azokhona ukusaveka kalula, because i-staff ne-management akumele i-staff silwe ne-management, akumele i-management ilwe ne-staff, ngoba i-management ithembele kwi-staff ukuze ihambe i-production, i-staff ithembele kwi-management ukuze sithole i-directives. Guys, mina when I speak nothing but the fact of life. That is why ngithi mina akakazalwa umuntu oyongichallenge'a nge-spirituality. That is why ngithi mina, as long as mawuzongilalela mina into engiyishilo bese uyayizwa, uzonqoba. That is why ngithi ngicela idlozi lakho mfethu ulibeke esandleni sakho osithembayo. Right, beka idlozi lakho esandleni saka right, left sibeke esandleni saka left, ngoba idlozi lakho libeke esandleni gadla ngaso ukuze idlozi lakho likwazi ukuzwa, likwazi uku-understand. Ungani-inconvenience, ungani-contradict idlozi lakho, because you are making the big abantu ekumele
baku-understande kangcono. Ibona abantu ekumele nibe ne-communication. Ikubona abantu ekumele idlozi lakho bawusulele bafike ngamaphupho. Ibona abantu ekumele bafike ngemizwa, kumele bafike ngey'bonakaliso, kumele bakukhombise indlela, kumele bakubonise indlela. Ngiyacela lani khona bafethu, whatever that you are going through, ngicela idlozi lakho uze ungalilahli. Kungenzeka sometimes ufile engathi nikulahlile, kanti not nikulahlile. Impi eliwa idlozi lakho ingaphezulu kwalento ecabangayo. You are facing challenges. Abangani bakho bathembayo baxoxelwa wena indaba namhlanje bakujikela ngento obatshele yona. Uwena mfethu ojikelwa into ozikhulumile. Namhlanje uwena ojikelwa into eyenzile. Uwena obeke idlozi lakho at stake. Number 1, accept ukuthi ulenzile iphutha lokuthi uxoxela abantu into errong, wazibeka edawiki. Ulenzile iphutha waba nabangani abarong obasondeza enhlizweni yakho. Ulenzile iphutha wathandana nomuntu orong. Namhlanje abantu baku-attacker be-understanda i-weak point yakho. Liyakuvikela idlozi lakho, kepha wena ovezele izitha ukuthi uwiki ngakuphi. Bafethu ngicela ukuvalelisa bhabha yini ngizobuya ngiqhubeke because I'm becoming very emotional. I'm not right.